Kukwak tidakkel ako tyon, tasyak tinanggatang iti dayta. Sige, alam. Gumatangak iti sa bali. Jakmet la kayat nga usaren dagita, tasikatin ang gatang. Daytoy pay, alaal kami na bedsheet time padait ko dagitoy. Siguraduam laeng adagiti la ginatang mo ti ako kusem Kanwan gayam, bingayan ta dagiti upat nga anak ta. Mapan kanyak dagiti dua lalaki, tasikaman ti dua babae. Ay, saan ang mabalin? Awan ti mapanken ka. Babasit pala dagiti anak na. Siyak ti rumbang amang ala kadakwada. Idarum ka no ipilit mo ti kayat mo. Irma. Basta itad mo ti sustentom kadagiti anak ta. Itad mo ti pagrebengam kadakwada. Kanayon mo nga ibaga ti sina. Iso, sige. Sina ano sina? Makauman ti panagyungiwat mo. Iso nga agsinatan. Tainal daw mo't lang nga agapata. Sana kabagtit ang mga pakin ka nga awan ti rason. Kanayon ka marabyan nga agawid. Huston! Dahil talang amin ti madikin kakit. Agim-imon ka iti angin. Makauma ka. Wan! Itad kun ti wayawayam. Agsinatan, Ray. Basta di ka agpalya amang tad iti sustento dagiti ubeng. Sayo lang mapanunot agsina ita. Tatalon dagiti anak yaw, Ray. Idi pala awan pa'y anak yaw. Wano idi saan kayo pa'y anak kasar. Jakmet namuan adagos ti pudno nga ugali din ni Irma, tatang. Grabe mo ti kinangiwat na. Naimon nga awan mo't pamanetnek na. Kahit kasano nga rudag iti anak yun ngay. Itad ko ti pagrebeng nga kadakwada, tatang. Jakmet baybaya na adagiti anak ko. Ay, di kay lamaas yan kadagiti ubeng. Nauma akong tatang. Nasaysaya atin nga awan ti asawak akabbalay ko. Nukas tumot la ka ni Irma. Makauma tingiwat na. Basta manjakon. Oh, agyaman nakti may kare. Idi pa'y lakalman ngay nururay ka. Pasensya ka na, Josie. Gubat ije balay. Okay amin na yan, honey. Ha? Anyat kaya't masawan? Nagsina kami ka ni Irma, honey. Nawayatan. Ha? Agpaiso? Pinaragsak na kiti kastaunay. Kasano? Yawid na ko ni Jebalayo? Wen, saan pa nga ita? Kabarbaran pa ilati pasamak. Okay. Urayat no kaano ayawid na, kani. Oh, agyaman na ka, tasyak ti pinilim. Siyempre, gaputa si Kati ay ayatek. Awanan ti sabali pa'y. Nagbayad mo din ti order ko dito'y restaurant. Honey, agdi ti juice mo. Thank you, honey. Ha? Ay, naglukom. Niray mo dayay. Adda ubeng ken napintas a babae a kadwana. Nanay. Naglailo da iti tunggal maysa. Ay nagloko da ita nga anak kaon. Payman. Makitugawak man, Ray. Tatang. Mabisinak nga main. Makitugawak dito yan. Tanalawa mo ti spice. Yorderan kayo niti kanan nyo, tatang. Wag, adamot na pintas abalasang akadwam anak kaw. Wen, tatang. Ni Josie kayam, tatang. Josie, ni tatang. Hello, tata. Mabit lang Tanayunak ti order ko. Di ka masaksakitan iti damagakin ka balasang kaw. Kayat ko lati makasiguradaw. Amom kaday, nga addan asawa, ken upat nga anak ni Ray. Wan, tata. Awan ti inlimod ni Ray kanyak. Ay ayataklat ti anak yu. Kan uray ata nagsinadamatan. Anya, balasang kaw, napintas ka, ken ubing kapay.
Manutawan maun balasang ko. 17, tata. Makita? Ay sos, ubing kaunay balasang ko. Agad-adal ka kaday? 1, tata. Ay na, siya kaun ti mangipagpaga balasang ko. Awan ti masakbayam no ti anak ko ti... Iyagdan ti kanin tayo. Sige, anak ko. Maawata kon ti amin, anak ko. Iso ang nakarit ka, anak isina ni Irma. Taadan kasukat na. Podno gayam, ti atap di asawam. Basol na matla no apay nga insukat ko. Makaumat ti kinangiwat na. Ay di ka agkaradap iti rason, anak ko. Talaga kit di aplanom ti agbabae. Awawatan da kadilatan tatang. Ay ayatak ni Josie. Anak ko, ubing unay day di a Josie. Minor di edad. 17 na laang. Mature ti panunot na tatang. Kasla nanak na kampay ng ni Irma. Nalailo ni Josie. Saan akas ka ni Irma anangiwat? Ingrata. Ala, di mon padaksin ni Irma. Si kalangarudan ti agbasbasol. Padaksin pa'y laang madyasawam. Ibagbagak la ti agbayso tatang. Sinaamon dayjay a Jose. Ubing unay dayjay. Anyalangan ti kunain dagiti nakaikamangam. Numaamuan da ter aramidang. Nang runay ti asawam. Awanan ti pakibiyanga kadagidya at tao tatang. Basta ay ayatek ni Josie. Period. Ket plano kon nga isang put dito'y balay. Pangipanam ka dagiti ubeng, Irma. Iti ayan ti amada, tatang. Anya? Awanan bain at talaga day Jerry. Pudno ti atap ko ide. Adda babae na, kat insangpot na ni Jabalay. Ha? Inakasarita iti nalapat ti awanan bain a lalaki. Ayan ni Ray. Oh, apay akas taunay amulagat mo nakakita kanyak si kababae. Di mo kaya tiyo umay ko ditoy? Balay ni matday tiya. Awan ni Ray. Napanan na? Napan nagtrabaho, manang. Pastor kanak. Tauray nagsina kamin iti asawak. At dapay lakar bengak iti daytoy abalay. Ta iso ti amadag iti anak ko. Di ka agmulagat akasta. Pastor kanak kunak. Sige. Sumrek ka, manang. Saan akong amas daaw, no apay ang nagbabae ti asawak. Takaskan ka tinang sulisog kan kwa na. Saan ko asinulisog ni Ray, manang? Iso tinagaram kanyak. Anya nga minti gagaram kan kwa na? Umay ko la iliw, dagiti anak mi iti amada. Apay, ada reklamom? Ibaga mo no ada reklamom, tay pagat-pagat ka itamat laang. Apay nga da ka dito, Irma. Pangasim, di ka agiskandalo dito eh. Ang mga nudyak makapagtapal ka tanya pati maaramid ko kan ka. Nagsina talangar mo din. Dakas ayan no ipasyar ko dagiti ubing ditoy. Manipod insangpet mo ti kabit mo, di mo masango asarungkaran dagiti anak mo. Makumikumak iti trabaho. Ken maysa, untay mo ti panangitid ko iti kwartada. Awan mo't palyak amang mangted iti soporta kadakwada. Saan nga umdas ti kwarta? Ti presensyam ti numero 1 kasapulan da. Pangasim ta pumanaw kan. Diyak kaya't agumura ni Josie. Awanan kay ti bain? Talaga napat-patagan ti babae ngam ti pamilyam. Nagsinatan, Irma. Nagsaritaan ta na imbag ti panagsinata. Saan ka di? Wan! Di ka madanagan. Tapumanawak itamat laang. Ngam ibatik dagiti anak taken ka. Sikan ti mang taripato kadakwada. Anyamat ta na. Diyak mayo tagripaso. Makarangrang mat dagiti anak mo, Ray. Pasensya ka na, Josie. Diyak mo't mabalin na pagtalikod ang dagiti anak ko. Timanaw ti inada. Diyak amon sa dino ti ayan na. Ipan mo pala iti katugangam, Makumikumot ni katugangap. Anyamat ti kastuyan.
Saan na ka makarelax ditoy? Lumasin tayo ti pagnaudan. Kasanon dagiti anak ko, no panawak ida. Ang damot ni tatang mo. Isun ati mang kadwa kadakwada. Sana mabalin kaasi dagiti anak ko. Siyak lang arudan ti agapang. Agsubli akiti sigo da boarding house ko. Mayat ka man, wano saan. Kasanudaitan. Adon ti paggastusam. Dagiti anak mo. Kunti babaim apagad-adalam. Si kamot gayam ti mang papaadal ken ni Josie anak kaw. Sardengam ngamina ti panagbababaim. Kabalak mo tatang. Malaksid no mabaybayak dagiti anak ko. Taiso, ati pa anak nagbabae. Ha? Inayat ko ni Josie tatang. Sana kaskari na asinaak. Ta inayat ko ni Tiusto. Mala. Madlaw ko wakas lamasair ka mabagbagaan. Isu makamu ka nga rudain, Ray. Sapay la ko mga raw, tawan to ti pagbabawyam iti udi na, iti kastangar aramidam, anak ka. Sino da ka di? Day, ay kamalin sa amat tinaturong ka. Dito'y matimbag at tilandli di kwarto ti anak ka. Sino ti anak yo, tata? Ni Jose Baraw. Mumno sa dino ti silid na ditaw pagababangan na. Anak yo ni Josie? Dito'y tata. Ha? Ay, sino ka? Apay ga, da ka dito'y dagos ti anak ka. Kwa, tata. Nobyo nak ti anak yo. Kablawan ka, Josie. Nakagraduar ka na. Uwan, Ray. Kat agyaman ak unay kan ka, ha? Pasati panagayat ko ti panang paadal ko kan ka, Josie. Ayayatan ka unay. Ray, imawag na tatang kananang ko. Pagawawidan da ki lugar mi. Kailiw da ka no amakita. Kasta ka di? Sumurutak, Josie. Sana mabalin. Lapdan da ti ayan-ayat ta. Numakita da ka ijay. San ngamin akayat ni tatang ti maipapan iti relasyon ta. Agsubli ka nga rod adagos, ha? Wan, Ray. Anya, imawagay ni Josie ken ka, anak ka. Nag-text lang, tatang. Agduan abulan na ijay lugar da. Ay, saos. Ang mga nun nakasapulay, iti kasukat mo, anak ko. Pangasiw mo Tadiyo ko madigdigan ti panagaburidok. Nag-text. Kunana nga umay ita. Ang awan pa'y mahit. Ay na. Sa ganaa mo ti mapasamak, anak ko. Ubing dayay. Napintas ka. Ni Josie ti umawawag tatang. Mabit lang atasong batak. Di ka kumamot agsawi ti kasta Josie. Amumot no kasano ti panagayat ko ken ka. Ladingitak, Ray. Ngam nakaamiri sa kon. Saan may parbang tararamidan ta? Agpudno ka man. Adda ka din ng isukatam kanyak. Uwan, Ray. Tulagan minti pa nagkasarmi. Anya, Josie, inayat ka iti husta. Imbukbuk ko amin nga atensyon kan panagayat ko kan ka. Ang api nasakitan na. Pakawanan na kuma, Ray. No tinagastos mo iti panagadal ko, nakasagana ak nagbayad. Paman ang makasapulak iti panggada. Ikari ka tumulong ak tumot iti panagadal dagiti anak mo. Basta din ako magurguraan. Sapay ko mata maawatan nak, Ray. Irma.
Kumusta kayo, Ray? Kastoy, nasayat latamit. Di na ka di pastrakan. Sumra ka. Agyamanak, Ray. Napnapanam iti mano atawan, Irma. Nagsapolak iti panggedak. Ngam, awan na pintas agasat ko iti lugar anapana. Damag ko anak asawa ka iti sabali. Wan, hangam, nabayagan na nagsina kami. Tsak kaya't ti ugali na. Binaybayam na kita anak mo. Di ta kuman agsin ni Dirpay. Agpinakawan ta kuman. Tagpada ta nagbasol. Irma. Pakawanan na kuman o itala nagpakita ak. At tuyak ita. Sulnitak ti adwa nagkurangak. Isu nga urnusan ta kuman ti pamilya ta. Kinapudno na. Napanunot ko matanday ta, Irma. Agyaman ta nagsublikan. Pakawanan na kumamat iti nagbasulakan ka. Wan, napakawan ka, Andre. Nagbasol ta adwa. Isu nga agpinakawan ta kuman. Wan, Irma. Ipagpagaputa ka dagiti anak ta. Irma. Ayatan na kadipay. Unay, Ray. Sana nagparanggan ka no saan ka nga ayatan. Ayatan ka mat, Irma. Iso ang mga barwanan tayo manan. No aklunam asipupuso tinagbidutam, nasaya atto ti pagtungpalam. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Ada sa nga ilim, Jose. Sino? Genovium, ni Donna. Sige. Ag-break ak pa nga rod. Mapuyatan ka. Noorayan nakaging kaamalpasak nga agkanta dito ibar, Donna. Saan na balin? Tinapadag, mabantayan ka. Maasikaso ka. Mayawatan ka iti danom, kapem, kanuan nga pa'y dita. Unay kakit din na yan. May ramraman ka pa yan ngagpuypuyat nga po kanyak. Uray ko man, no, awan trabahong no bigat. Ay na, di nakpakadanagan. Pakaragsakak tararamidag. Kasta ti kinapatig mo kanyak. Kaya amangan no makadlaw ti asawam kan ka, Donna. O di nasaya at numakatlaw, tapno sinaan na kon. Kanya? Sana. Diyak kayat asyak ti pakaigapon ti panagsina yung agasawa. Basta, di mon panunutan ti asawa ko, se. Saan mo na problemahan ti maipapan iti dayta? Hi. Hello, ma'am. Karol ko nam kumalatan kanyak. Di nakawagan iti madam. Okay? I'm Carol. Siyakmat ni Jose, ma'am. Nagpintas tinakan mo. Bagbagay mo, tanataer ka. Agyaman na, Nana Carol. Anya ka kadi. Di nakawagan iti nana, tama insultuak. Di mo kumabati padlaw, nga dayo abak-bakatak ngamsi ka. Anya nga oras ti out mo, Jose? 2:00 iti parbangon, ma'am. Please, Carol kumalatan. Mabalin ka di nga awisen ka inton out mo, Jose. Intalang mga itirwar. Sure. Agyaman ako, Jose. Kaya't ko nga minti makisiningad kan ka. Takursunadak ti boses mo. Nabayagan ngam umayak ditoy. Ngam italaan na iturad ko ti masidagkan ka. Agyaman ak, ma'am. Karol ko ng kanya.
Sige, Carol. Pakaragsakak ti makisiningad kan ka. Pakaragsangak mo ti makamamukan ka, Carol. I love you, Jose. Ha? Oh, naklaat ka, anak kang itim ba ka? Imposible nga itala nga adda nagarom a babae kan ka. Kuha, mas dawak lang amin. Damo tapay lang nagkita. Agayat kang kanya. Kinapudno na, nabayagan a crush ka. Tamay sa kadagiti mangid idulukan ka, Jose. Oh, anya nga iti sungbat mo iti idat-daton ko nga ayat kan ka, Jose. Adda ka di matlanamnama. Ikan na kumapa iti panahon ko ang mga miris iti idat-daton mo nga ayat. Okay, basta laglagi pom kumaakanayon, Jose. Hindi pa ilaang inayat kan, ay ayaten ka. Ay, biliba ka talaga kan ka, Jose. Agpipila dagiti agaplay nga agbalin ang nobyam. Ada ubing, ada matisyuket, wano bakit? Ha? Ay, Jack manam mo. Saan mo't adagita ti sapsapulag? Gamno apay adumteng dalatan ko, Ay na, saan lagayam a driver ti sweet lover? Pati gayam singer. Uy, di mo isapasap Saan mo't nga amin kat kasta? Ay! No, dati basta driver, a sweet lover. Adamo ti, basta singer, sweet lover. Tatang, ada kadwak ni Carol. Carol, iso ti ama. Naimbag nga orasyo, tata. Ay na. Ay, kasta, mag. Sumurek kayo ko ba? Mabiit lang, Jose. Ipark ko man naimbag ti kotse, ha? O sige, Carol. Ay, Jose. Sino manenday niya babae? Agdat-daton nga ron kanyak, tatang. Anya! Manayin! Uwan, tatang. Ay, una yan. Talaga babae ti agdaton ken ka anak ka. Uwan nga ron, tatang. Jakmot kayo ta masayer ti riknada. Iso, jak kayo ti mang bastard iti asino man. Anya, kaya't mo asawan aklonem day ta akaraw. Uwan na, tatang. Na, kasanon nga ni Dona anubyam. Kahit nubyak lata, Anya? Ay, paggigidan meten dagiti nubyam husay. Ay, sinampay di maysa. Sa kanto makirelasyon iti sa balay. Uwan ka di, tatang. Makitan to. Damagag laeng man, Jose. Akayan ayat kayon kani Ma'am Carol? Uwan. Kasano nam amo ni Donna? Amo ni Carol ti maipapan iti maisapay anobyam? Awan ti limad ko kada Donna kan Carol. Imbaga ka ni Carol, nga da ni Donna anobyak. Imbagak mo't ki ni Donna, anobya ko ni Carol. Ket, ayos lang kada kwada? Saan? Nasakitin na akong dangagpadpada. Ang didak mabalin alapdan iti kayat kong aramiden. Isudan tupay, ket addan pamilyada. Imbagak, ano saan da amakanos, sinanda kon. Ngam di damot nga ron maaramid da ita. Anya! Kita sino nga iti mas ayatam kadakwada. Awan, pamagusto lang Tadyak mo't kayat apasakitan ti riknada. Narigat timang paay. Hello guys! Ada guest singer tayo ita. Awan sa Bali, no saan ani Miss Mary. Ma'am, umaykan. Thank you, sir. O sige. Oy, kakabsat! Palakpakan tayo mata ni ma'am. No kayat mo, Mary, irekomenda ka iti boss ko dito bar. Tadwatang agkanta dito Ha? Ala, sa anak a singer, Sir Jose. Sa anak analaing agkanta. Maasa kan tumatlaang Mairuam kan to. Sir Jose. Ada ka din nobyong? Awan pa, Sir Jose. Oh? Iti day ta kinapintas mo. Awan pa'y nobyong? Promise, sir. Awan pa'y talaga. Nasaraka kung ti babae anabayagan na sapsapulag.
Ay, ni Mary? Wen, nagpaidu ti marikrik para kan ko na. Isunsan ti perfect woman para kanyak. Sabagay, Jose. May bagay kan ka ni Mary, tabalasang. Mabalin mo nga ikan Liza. Ngam dagiti dua anobya. Hoy! Di mo mabalin nga ikasar ida. Gusto ka. Kat, anya ti planong kada dona kan Carol. Siyempre, sinak idan. Kat ipamaysak ni Mary. Iso ti kayat kong ikan Liza. Kuna madinak to pasakitan. Kuna madinak to ikalang. Nga manya teraramida mita. Pakawanan nak doon na. Sapay kong matamawatan nak. Jakmat kahit nga agnanayon latan akastoy. Makibingbingay iti ayat mo. Nakasagana ka mangisina iti asawak. Basta di nakikalang, Jose. Saan? Pakawanan na ko ma. Angam. Urnusan ta ko man tibiyag ta. Kasapulak matimang bukol iti bukod ko a pamilya, Dona. Awanan kay tibain! Dona! Awan kayam ti matakdarama sa Awan matungtungpal mo, Karim! Anya, kastalaang ti kalakanakan ka ti panangisinamon kanya, Jose. Lading ita, Carol. Lumabalin. Jak kaya ti mangsahir iti rek na ti pada ka tao. Angem jak kayat akanayon nga agbasbasol ta. Pinangnamnaman aklagayam iti awan. Sorry, Carol. Masapulapot dentan ti relasyon ta. Sige. Jak mabalin nga ipilit ti bagikan kanutin akon kaya. Respetuak ti anyaman apangedeng mo. Mary. Ha? Ala, apay anak pa rin tumang ka iti sangwana, Jose. Tumagder ka man. Kitkitaan data dagiti tattao dito bar. Agproposak kan. Will you marry me? I love you. Jose. Will you marry me, Mary? I love you. Uwan, Jose. Ay, atan ka mat. Kat makikalay sa akan ka. Out of town ta, Mary. Ta iti sa bali a lugar ti paghahanimunan ta. Sige, kayat ko, Jose. Ngam, adamat bagyo na. Agbiyahe ta ka di nga uray agbagbagyo. Pumanawan inton bigat ti bagyo na. Apag isun to. Awan ton day ta abagyo. Sige, sikalatan ti agtugaw dito isango. Ta siya akong ti agtugaw iti akin likod. Kumakarak to, numabakan tiyan dito isango. Agabay ta kumaiti pagtugawan, Jose. Agabay tayo ton madamdama. Tana, adan to agdisaan. O sige nga, Rod. Kailiw kan ton, Unay ka to'y asawa ko na yan. Manulang mo't minutos ti panagsina ta. Napigsalat ta ti bagyo Agam sumardeng to siguro da ito inton madamdama. Di mo't lang mabakan dyan ang tinagtugawan ni Mary. Tap na makaabay ka na. Ay, ay, hagyaman nakta nakapuot ka na anak ka. Ayan ko. Ayan, nasakit tintero. Mabagik. Ay, nahanak ka. Nag-aasat ka. Tamay sa ka. Kadag iti nakalasat. Iti pan nakadisgrasyayaw. Natupakan iti dakil abato tinagluganan yaw. Kit ado tinatay. Iso ang naghasat ka, tasaan ka akaraman ka dakwada. Naimbaglakit din. May kadwa biyag ko na ito itatang. Huwag anak ka Iso na lang ta. Tanya tatang. Anya ti kayat yung ibaga. Karaman ti asawa, makadagiti pimusay. Anya, sana po no day tatatang. Iti akin sa ang wapa sa tilugan tinapurwana na puntaan iti bataw. Iso akaraman ti driver a pimusay. Kastamot ti asawam. Sana na tayo ti asawak tatang. Si bibiyag ni Mary.
Si bibiyag ni asawa, tatang. Papa naman anak ka. Inak mo na nagpalama. Baba ni ti pa nagkantak, tatang. Iso pa iti malimusak. Ay nasanain. Agtalinaid ka dito balay. Marigatan ka lang arudin na magna. Napigsak pa'y mo't. Kabailak pa'y timanggad iti pagbiagta anak ka. Saan, tatang? Tadamot sa rukod ko. Masapul at tulungan kayo ngagsapol iti kwarta. Masyanak ka na kayo. Lakay kayo na. Ngam ikarakarigatan nyo pa'y latag trabaho. Tapno dala maipakanyo kanyak. Makunkonsensya siya, tatang. Ay na, maawatak ti sitwasyon mo anak ka. Tanay, napiktaran nga rin ti panagnam. Gapo iti pan nakadisgrasya. Engem kabalak pa'y tatang. Iso nga ramidag ti amin. Tapno makatulong kada kayo. Oh, awatan ti tulong ko, Jose. Donna? Wen, siyak nga ron. Itayak pa di ti likudam. Dangdanggak ti panagkantam. Nakitak namin ti panagkangkantam ditoy. Isong imayak. Katawatan ti tulong ko. Mabahinak. Oo, di kang papain. Di ka kadimadanagan. Napakawan kan iti inaramid mo kanya kiti kalabas. Naawat kun ti amin. Kan naamiris ko abasol ti inaramid ko. Ti pan nakirelasyon ko kan ka nga ure antan pamilya. Donna? Mabit lang ha. Nayunak titid ko at tulong kan ka. Atoy. Agyaman na ka, Donna? Sana dito ti rumba nga pagkantaam, Jose. Agsubli ka iti sigod na pagkankantaam. Mabahin ako nga agsubli, Jay. Ngamin, ada diferensya ti panagnak. Amangan nulida ko nawatan ni Jay. Ay na, gayam ko takin kukwa iti day, Jay. Siyak ti makaam mo ang makisarita kan kwa na. Anya? Agyaman ang karon no kasta, Donna. Di mo aramatan ti talentom, apang gundaway mo iti padam a tao. Agbalin ka kumaang modelo iti sabali, babaan tinapintas nga ugali. Bueno, gagayam ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amen. Hello, anak ko. Kumusta kan? Nasaya atlat tamot tatang. Da kayo ngay. Kumusta kayong kadagiti apo ko yo? Ay na, nasaya at kami lataa, anak ko. Always healthy. Ken siyempre, always happy. Nga oray kanayon kami mailiw ken ka, anak ko. Nasaya at nga rin no kasta tatang. Ay, wen, apag iso tihawag mo, anak ko. Kwa, nadadail nga men, tay kutsyon, dagiti anak mo. Ket gumatagak kumaitibaro, kentay kamada, madadadail san. Ha? Ni, ket no kagatgatang la idi napanatawan ti kama ken kutsunda. Ay na, nagdawil da nga rod maturog. Ken pagayayaman da nga main. Aglag-tulag-tu da. Di damit amaw ti maanawa. Jakmet nga rod kayat nga ongtan ida, anak ko. Tapat patgek dagiti apu ko. Ay, ungtan nyo ida Di yu spoil dan dagiti apu ko yu, tatang. Ay, saan Kaasi damit, anak ko. Kahit kasanaw.
Kaanaw nga ipawit mo, tigatang ko iti kama, ken kutsyon, dagiti ubeng. Sige, agpawitak no bigat, tatang. Apay, di ka makapawit itaya, anak ko. Adda trabaho, tatang. Ay, sayang. Sige nga, Rod. Basta sa paem to nga ipawit. Wen, I love you, anak ko. Auntie Silvia, kwarta man, igatang mikan ni ading ko iti tinapay. Nilulom ati pagdawatam, ta, iso na ti pawpawitan ni nanangyo. Dinakto pa'y pawpawitan nga ka na yun. Santo lang mang no agdawatak. Imbes nga regular kumamat nga kanak iti binulan. Awan ka no mat kwarta ni Lolo, auntie. Ada, imposible nga awan. Agawin kayon, nagbabangsit kayo, nagmumorsang kayo, yang kayo man nagdigos. Awan ka duwami ije balay, auntie. Awan da Lolo ken Lola. Dakal kan siya. Amo mo dararamidem. Ala, agawin kayon. Iawin mo ni adyang mo. Digusam. Nagmumursang kayo nga nagangdut kayo. Ala, agawin kayon. Lakay, agluto ka man. Di ka man baon na bakbagatan. Tanapudot ti ulaw. Naabak ka kiti sugal. Sika lang ay tinabak. Agpadata lang nga. Di ka nga rod baon na. Tama di timod ka. Aglaladutak mga ron nga gunay. Tama di matimod ka. Iso asikat aglutaw. Ay, masaduta ko na magan. Awan mutlat mailutaw. Danom lang ti iluto mata pagkapay. Masadutak. Maturog akon. Lolo, mabisin kamin kan ni ading ko. Awan bagas ama iluto. Ingay bagakin ni Lulam. Saan asyak ti regregam? Tanaputot ti ulog, ziya. Ha? Ala, panawan nagnitoy. Takayat ko, taginana. Ay, madurog kayon. Awan makan. Ha? Mabisinan ni ading ko. Nasakit ka no ti tiyan na, Lola. Ayun ka pa inuman iti danom. Ikamay ti asukar ti danom nga inuman na. Kanuray si ka. Uminom ka iti daw. Tapno mabusog ka. Agbusog kayo iti danom. Lola? Awan kwarta tayo nga ingatang iti makaan. Saan ka di nagpawit ni nanang iti kwarta tayo? Saan nga raud? Sagpaminsan mo lang agpawpawit. Nagpawit, nagbaset. Ay na, panagiina naman na. Agid da akon. Nasakit ti bagbagik. Kan maulawak manan. Kanayo na ka maulaw. Kan naglaka ka mabannog. Ay, kailiw ko nagiti anak ko. Kaya't ko idan ang makita kan maarakop. Ngaman yan. Ib-ib turak ti iliw ko kadakwada. Tapno maipaayak iday tinapinta sa masakbayan. Ha? Ni Paulo ti mauawag iti messenger ko. Hello? Paulo? Hello? Kathy? Kumusta kan? Kastoy. Kalkalpas ti trabaho. Saan ka di makadisturbo? Saan, Paulo? Kathy? Kumustan ti daton kung ayat ken ka? Talaga ka di nga namnamak ken ka? Paulo, sana ka may bagay kan ka. Baro ka. Idinto ta siyak, kat may sa-single ma'am. Amo mo tinapalabas ko saan ka di. Namidwa na kirelasyonak. Ngam pinanawan dagdagiti amma dagiti duang anak ko. Ay ayatan ka, Kathy. Ure niya pa'y tinaglabasam. Maawat ko day ta. Amumot na nabayagan niya gayatakin ka. Awan pa'y anak mo idi. Inayat kan, Kathy. Paulo. Please. Ayatan nagkumamat. Si kalaang ti babae anak karik na akiti kastoy. Kwa, mabainak.
Sana ka maikari. Ulitek, Kati. Ore asino kapay. Ayaten kan tulat ta. Maawat mo ka di dagiti duwang anak ko, Paulo? Wen, Kati. Nakasaganak amang ibilang kadakwada. Kaspudpud nung anak ko. Tano asino dagiti napatigken ka. Napatigdamot din iti biyag ko. Paulo. Ay na, Kati. Narigat ti awan love life na. Abay, di ka masikuran, nya awan ka ginginantil na. Saan ka maburi? Gigi. Ay na, karbangam ti agayat ken paayat, friend. Saan ka puta single mom ka, kat awanin karbangam nga agayat ken paayat. Kasapulam da ita. Nagboring kaya ti biyag nga awan love life na. Kasla, awan usar ti puso no kasta. Mabutengak nga minan ang makirelasyon, Gigi. Ay na, nabayagan nga maamom ni Paulo. Nasingpot na dya abaro. Patsik ang maawat na dagiti duhan niya anak mo. Ay na, no siyak ti saludsod man niya. Boto akin ni Paulo. Saan pa ababairo dahin dyan? Saan akas ka dagiti daddo maalalaki? Gigi. Sige kit din. Go, 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 Kathy! Panawin matan tapno asikaswam ti love life mo. Sang butem habang ubing ka pa'y. Kaanong to pa'y ang makiasawa ka ngay. Into nagkabaw kan? Sika talaga. Basta no siya, boto akin ni Paulo. Kaya't ko launay aparakan ka. Nasingpat day jay, friend. Tatang, kwarta yuman. Amok nga, pinauitan na kayo ni Kate. Awanan nakimusain. Ni, naigatangan yuman na ngay. Nangigatangan nyo nakimos iti sugal Anya? Naintadyo ko makanyak, di ada ko maingatang ko itinaymas nga si Danyo. Patpatyamat. Si kapay mait, Silvia. Awan pa'y tinungpal mo akarim mait. Nga oray na minsan lakuma. Iti pinawitan na ka ni Kate iti kwarta. Kunam nga ilibrida kamay. Awan mo't apulaos. Namin adon a pinawitan na ka iti kwartam. Ngam di da kami pa'y na ilibre iti uray sagbabain tila nga ice cream. Nakaado kayo manan iti saon. Ipulong kayon tupakan ni Kate. Ibagakti pa nagsugsugalyo. Ay, agtala ka man. Kunamadlat saan kamat asugadura. Ha? Di ka man kundi pulong iti kapsat mo. Tagpapana tayaw aman nugal, Silvia. Awagan mang kede ni Kate lakay. Apay aya. Ibagam nga agsakit ka tapno pawitan na ti kwarta. Ibagam makanser ti sakit mo. Ken ibagam nga madanin ti apit mo. Nga dantaning ti biyag mo. Alya. Apay ngay asyak. Sika. Anya? Ibagak nga agsungsung abkaan. Tapno agpawit adagos iti kwarta. Ay sana, di mo ibagbaga ti kasta tamang ano lahat nga agawid. Ay wala niya. Wala. Ibagak latan na disgrasya ka. Anya? Natinag ka. Ibagak ngay muli ka itinyaw kat natinag ka. Kat naitugkal ti ulam. Anya? Inton pumodnaw? Saan? Di saan ka nga umululi itinyaw tapno saan apungudnaw, bakit? Naggapuam, Kati. Napanak nagpawit iti kwarta. Imawag namin ni Tatang. Nadisgrasya ka no ti inak. Ha? Abay? Natinag ka no itinyog. Anya? Ala, Kat, kumustan? Adda ka no pala di ospital. Ay, sus! Ay, sapay delikado no babakit kin lalaka iti madisgrasya. Tanalaka ma-fracture dagiti tultulang da. Wan nga ro, Gigi. Kat, kumusta mo dagiti anak mo? Nasayahat da ka numot ko na ni Tatang. Oh, Kat, kasano? Matuloy ka kading agbakasyon ita? Agawid ka iti Pilipinas? Saan sapay lang?
Sayang ti pamasahik nga agawid. Ipawit ko langan nga usaran dagiti anak ko. Isuntumot lang ag-extend na iti kontratak. Saan akong ngagbakasyon, Gigi? Kahit mano timpawit ni katay. 10,000 pesos. 6,000 kanyak, 4,000 kan ka. Na, nagsaur kan. Agudwata. Ay, siyak ti ama. Iso ama sapol nga ado ti kwartak nga misika. Nan, yag mo nga rodan tanay. Aggagatulan ti imak nga agtaya. Lola, anyat balunan mi ija eskwelaan. Ay kutin na po ya. Adamot itlog si Danyaw. Itlog aka na yun ti sidaan mi. Makaumamot ti itlog, Lola. Ay, siya. Di ka kundi pili ti sidan. Tedi da kami ti ubeng. Kamutilat kan kanan may. Bautan da kami dagiti dadakkel may nagreklamo kamay. Apay, kayat yu ti mabaot. Saan Lola? Nukas ang araw, anusan yaw na niya tagda. Di kay kundi reklamaw. Tawan impaw 8J inayo a kwarta. Dara sa mading. Tapno saan tamala daw iji pagkadalan. Oh, Zea. Ha? Ape magmag na kayo mapanag-eskwela. Awan ngamin pagplete mi, Tata Paulo. Anya? Ay sus, mabanog kayo Sapay, adayo ti pagnain nyo. Hala, umay kayo. Tay palugan kayo, wen? Ha? Ala, awan pagplete mi. Mabit lang adoy. Kwartayo, iti kabsat mo. Pagplete, kan pagmirindayo. Wen? Ha? Ay, agyaman nak, Tata Paulo. Friend, ada nasagap ko adamag. Ha? Anya day ta, Gigi? Saan mat kanugaya man na disgrasya ni nanang mo? Anya? Kanayon kano, ti panagsugalda. Inaldaw. Isugsugalda ti pawpawit mo a kwarta katakwada. Ha? Kat dagiti anak mo, kaslada la pimpiman. Pisang-pisang ti badbado da. Kasla saan da kano amas asikaso anaimbag. Tanakadungtong rit da. Anya? Isa pa nagkunak, friend. Nasaysaya at siguro nagawid ka pa'y. Tayong kakitaan dagiti anak mo. Nakakaasimot dagiti anak ko, Paulo. Agpakpakaasi ak. Pakikit-kitam ko maida no da oras mo. Wen, di ka matanagan. Talaga kas tatar aramida. Awan sa bali pangital ka kadakwada. Takas tamot nga ron dagiti dadakkel ko. Kanuray ti kabsat ko. Ala, di ka matanagan. Aramidag tibilin mo, Kathy. Agyamanak, Paulo. Ay, agyamanak iti pa ng sukon mo kanyak dito airport, Paulo. Kailiw ka ngamin na makita iti personal, Kathy. Ay-ayatan ka. Ay-ayatan ka mat, Paulo. Agpaiso? Aklunan na kon? Wen, ngamin, nabayag matan na nagdaton ka kanyak. Kat agayatak matan kan ka. Agyaman na, Kathy. Ikarik, si kantulaan ti babaeng ayatak. Kat karaman ditan dagiti anak mo. Ipatag ko ida, kat ibilang ko kaspudpud no nga anak ko. Nay, ape anagawid ka, Kathy. Agbakasyon ka kadilaeng, wino, di ka nagsupli. Agbakasyon akla ang tatang. Ape akadwam ni Paulo. Kaya't ko ayam amu kada kayo. Naimbag nga oras yun, tata. Ha? Yamam mo? Kat sigod matan yamamok ni Paulo. Takalugaran tayo kat ngaron. Yamamok anobyok, tatang. Anya? Nobyo? Ne? Nagkuna amakin nobyo ka? Kathy? Ha? Adan dua nga anak mo.
Makinubyo ka pa lang. Nakasagana ak amang ibilang kaspudpudno nga anak, kadagiti duwa nga anak ni Cathy. Tata. Saan si Cathy kasarsaritak, Paulo? Iso mabalin ka di? Agulimag ka lang dita. Ha? Diyak kaya tararamidam, Cathy. Imbis nga'y pamaisam ti atensyon mo kadagiti anak mo. Makinubyo ka pa lang. Ha! Kinagatal ti kasta. Oh, saan kitin? Uray ko manubak na ang ti pakirilasyonam. Kas kalag bibisin iti lalaki, tapadamot anak ko rapay ti pakirilasyonam. Imbis adag iti anak mo ti pakanam, may nayon pa iti lalaki. Hawano na, agrigat ti panagbiag mo iti kastangar aramidam, Cathy. Nanang, kanayon kami amabisbisin dito'y balay. Awan a kanayon makan dito'y. No agdawat kami kada lolo kan lola, ungtanda kami. Anak ko, jak laim pagarup. Nakakaasi kayo gayam iti puder da lolo kan lola yo. Kanayon dang awan dito'y balay. Please, saan ka na pumanaw, nanang? No jak agtrabaho, awan pangalaan tayo iti pagbiag tayo, anak ko. No kasta, agsubli ka manan ijay abroad, nanang? Kapilitan anak ko. Tapno da pangalaan tayo iti pagbiag tayo. Kantap no makaurnungak iti pagadalyon to iti kolehiyo. Diyak kaya tantaag na dito'y. Naguyong da lola kan lolo. Nimot Auntie Silvia. Kanayon da kami akundutan. Ungat-mat lang ungat kada kami. Di kay madanagan. Adda tawa pangitalkak kada kayo iti kabsat mo, anak ko. Ha? Sino, nanang? Awanan umimot ni Cathy no, dan asawa na. Imbes nga da tayo lang tika na iti kwarta. Uwan nga rod Masurunak iti tayo, Paulo. Gaputa OFW di kabsat mo, inaarap na matan. Sadot kinti nagsapol iti mang pakan kan kwa na. Uwan nga rod. Labdan nyo ida. Pag sinaan nyo kay Deso da, saan nga mabalin nga makiasawa ni Cathy? Makiasawa pa'y lang ngamin. Agraraman mat nga makiasawa. Imbes nga da tayo lang tayan ta atensyon na. Awanan Masurunak nga rod. Gumatal mat na niya kapsat mo. Oray kumanubak na ang tipinili na. Saan mo taman nalo lang? Makitak lang na dyan nga, Paulo, pag sasawa kay ti Kusto. Parek na aktap no aday wan nandya kapsat ko. Apay no saan kanyag subli dya abroad, Cathy? Agbiag tayo mat niya already ka nag-abroad. Saan? Diyak kayat nga iasakan ka ti amin. Nang runak at adaduan nga anak ko. Diyak kayat asi ka ti maubliga amang pakan ka dagiti anak ko. Agtinulong ta, Paulo. Cathy. Kat si ka ti pangital ka kadagiti anak ko, ha? Total, agdandan natamaten kas agasawa. Kat agpakpakaasiak. Di mo kumabaybayan dagiti anak ko. Tadyak ida maitalak kadananang kantatang. Ay. Ala, no kasta ti desisyon mo. Awan maramidak. Kat di ka madanagan. Diyak to baybayan dagiti anak mo. Ay, anak ta ko nagkuma. Agnaidan diti balay. Tapno mabantayak ida anaymbang. Apay, di kag pampanunot, Cathy. Ibatim dagiti anak mo iti poder ti nobyom. Kat babae dagiti anak mo. Nasingpot ni Paulo, tatang. Patsika di nabaybayan dagiti anak ko. Wen, ngem babae da nga rod. Kasanon, nugon dawayan na ida. Ha? Apay, di ka mabuteng maisagmak dagiti anak mo? Tatang. Patsin nga ta ni Cathy ti amana. Bueno papagayam, di uliwayan na danggan ti part 2. Wano pagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ket ita,
Isagot mi kada kayo, ti pagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Nasingpot ni Paulo, tatang. Patsi ka di na baybayan dagiti anak ko. Wen, ngam babae da nga rod. Kasanon, no gundawayan na ida. Abay, di ka mabuteng nga maisagmag dagiti anak mo. Saan na maaramid ni Paulo ti kasi ti pampanunutan nyo, tatang? Nalaka, ti agin sisingpat, kati. Ulawin na kalaang da dyan lalaki. Amuna gamin nga da kwartam, isungay naram na ka. Saan na pudno dayta, tatang? Pudno! Dayta nga mintimadikan ka. Tanamati ka adagos iti daya, Paulo. Ha! Tinisting na ka lang ay naram, inaklon mo matadagosan. Di kayo mapanijay. Tamang anugundawayan na kayo daya lalaki, siya. Nasingpet ni Tata Paulo, lolo. Agin sisingpet la dayjay. Patpatsin nyo ba? Kat no adon tirinamus daya tao. Bakit kan ubeng? Awan pilpilyan na. Ha? Isuadi kay mapmapaniti adim ijay, wan? Dito'y kayo laeng balay. Nagswerte kat dayjay apaulon? Isuntun ati pauitan ti inayaw. No ijay ti pagyanan nyo. Kasano kami matangay? Kat, adan dagiti anak mo iti poder ti nobyom? Awan, Gigi. Sana palubusan ni tatang. Naimbag no si kasunda naimbag dagiti anak mo ijay. Ay, daytang aro ti pampanunutak. Inggatangak matkit di ti anak ko iti cellphone na. Tapno da pang kontakak kadakwa di ti kabsat na. Nasayaat nga, Rod. O, Kat, kumusta kayon kini Paulo? Plano min ti agkasar. Apaaman amalpas ti kontratak di ti abroad. Very good! Ay na, maragsa ka nagparakin ka, Kathy. Amok ngamin anasingpat ni Paulo. May bagay na unay ka. Agyaman at Gigi. Sapay la kumatasantong agbaliw ni Paulo. Ay na! Anya kumatipagbaliwan na! Katsigod mo takas dito ugalin na! Nasingpata talaga! Lolo, adda bayadan mi ijay school. Nilulam ti pagdawatam. Ay, awang kwarta! Kay, diintad ko a kwartam ngay. Manumat la jentad mo ngay. Nagbasit! Ikam kay ditapo ko maunta si katipaw-pawitan ni katay. Awanan, naibusan. Impaabak mo manain. Wen, uray pisaw, awan nagbatay. Apay ngamin ngagsugal ka no kanayon ka mo tamaabak. Hoy, agtala ka man. Napudot ti ulaw. Di pagpungtutan sa mga makatapisa. Lolo, ala ako mantindulin nyo a cellphone ko, tawagak ni nanang. Awanan, napukaw, naregreg ko. Thank you, itintad yu a kwartami kani ading ko, Tata Paulo. Awanan yaman na, siya. No da kasapulan nyo, di kay agbain nga masidag kanyak. Wan? Wen, Tata? Sige, mapan kami nga roden, tabak kamala daw kami ijay school. Sige, agan-anad kayo, siya. Ay na! Kamaudyanan na! Nalpas matlaan ti kontrata ta dito'y abroad, Kathy. Ay na! Excited ako niya agawid di Pilipinas. Wen nga, Rod. Uray siyak, Gigi. Magagaran ako nga agawid. Ay na, kailiw kong ti pamilyak. Nang runa dagiti anak ko. Kan syempre, na special someone. Okay, anya plano yu kini Paulo, friend? Plano min tagkalay sa, Gigi. Wow! Ay no, nagsayang atan! Ay na, siyak to ti maisa nga abay, ha? Saan ka na makiasawa, Kathy? Say-sayangam la ti kwartam iti daya, Paulo. Imbis adagitila anak mo ti bibiyagam. Saan? Tanangala ka pala itinayon ti pakanem. Sana kasta ni Paulo, tatang. Anya saan? Katawan mo trabaho na. Manalon laeng met. Di yu kumamot tagibasitan ti kinatao ni Paulo, tatang.
tauray da tayo. Manalon tayo mat, saan ka di? Wen! Ngamtay kumamat ado ti kwarta na ti pilyam apaki asawaan tapno matulungan na ka. Matulungan nak ni Paulo nga uray manalon laang. Ay, jackpot yan na ita! Awan ki di babayin na Amo na nga may niya da kwartam. Iso akong di aram kan ka. Allah! Apay ngaya kasta ti sa udakin ka? Apay ngaya paritan da ka nga agragsak? Managing bubukod mo dagita ka pamilyam? Pati ka kasinsin mo, pakibiyangan da ka? Lapdan da ka iti kayat mong aramidan? Apay akastada? Nasingpot ka nga unay, friend. Siyempre, no dakid-dakin ka, itid mo dagos. Kat amang ano panunutan da, ano makiasawa ka, mapanan kini Paulo ta atensyon mo? Saan mo ida na maikanitan niya manakid-dakin ka? Amok asaan dak akayat paragan ka, Kathy. Nakasaganak amang ilaban itayat ko ken ka. Ikalaysa ka. Agyaman nak, Paulo. Uray santan-san nga agkasar. Agdan natalatan ka sa gasawa. Saan, Kathy? Nasaysayaat mo't lang kasarta pa yung muna. Sa tantog din na. Sige. Umanugot akiti dayta. Ang amo ka sana dumaray dananang kantatang ko. Kastamot tanti kabsat kan kakasinsin ko. Ngamawan problema kanyak. Tinapatag, makapagsimpatan, Paulo. No kasta, talaga nga kasardan, tatang. Anya pa ingay, Sylvia. Agraraman mo't nga minjay kabsat mo ang makiasawa. At dalangarod anak nan. Ngarud Awan mapmapan Padasin nyo timapan taguraan kayo. Pagan ano kumamat timapan ngay? Agkasarda ngay si Suda. Nalpasan ti kasarta, Kati. Agnaid tayo ni ti balay. Agdidin na tayon kadagiti anak mo. Nga anak kumaten. Uwan, Paulo. Kat agyaman unay kan ka. Ngamin, imbilang mo nga anak dagiti anak ko. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Kati. No asino dagiti napatag iti biyag mo. Napatag damatan kanyak. Ay, agyaman ak. Naragsakak, tadimteng ka iti biyag mi nga agiina. No saan niya agabrod ni Kati? Pangalaan da ngayon iti pagbiag da? Adda ka no matabangan da pagtagilakwan iti baga si Jay Ilay. Kwarta manan ni Kati iti pagnegosyo da? Kanya pa'y ngay, wana! Pasensyakan. No saan ka pala matulungan naglako ijay ili. Tasi kaswag pa yitalon ko. Tani, panagrarayap manen. Agbunubunak pa, Kati. Uwan, Paulo, awan problema. Saan mo ta narigat taglako kat? Tanumalpas ti panagtatalon, matulungan kanton. Kwartaman, Kati? Ha? Pangaramatan nyo iti kwarta, tatang. Apay? Masapol adamagem no pagaramatak anak ko? Uwan, tamangan no isugal yumanan. Ay na, igatang ko iti bagas. Taawan ka din men kininanagyaw. Kakasi kamen. Mangala kayo ni iti bagas. Tadong mo tila ko kabagas, tatang. Dito yan pwesto ti pangalaan nyo iti bagas yo. Anya? Kwarta nga rod ti kayat ko. Idyan yun ti panagsugsugal yo. Sana nasaya ti kasta. Di kay ikan, ta sigurado mapanmanan iti sugal ti kwarta nga itid ko kada kayo. Mangala kayo iti bagas yo ditoy. Day takit nga men, takundi asawa ka pa lang. Ha? Manipod na kay asawa ka. Awanan, imimot kan. Basit la adawatan mikin ka. Regata mo nga itad. Tatang, sayang titid ko no mapanyula ipaabak iti sugal. Ha! Imot ka kitay! Nagbalbaliw kan, iti nakiasawa ka iti dadya, Paulo.
Ison ti papapalan ti kwartam. Saan ada kami aga pamilyam? Hello? Manong Greg? Kastoy? Nasayat matlat ta, Manong. Nabayag adi kay mauawag Kumusta kan dita abroad? Ha? Anya dayta, Manong? Kat, adakan ka ano kayat mo nga ituloy ti panagadal mo, Paulo. No siya ka may isa, kayat ko atap no may lapas mo tinarugyam a kursom. Wen, Kati. Pagbalin ng inspirasyon ko, dagiti mangmangag ko itaglawlaw ko. Bareng maawat dakton dagiti kapamilyam. No profesional akton. Anya? Agis eskwela day jay a Paulo? Wen ka now, kuna ni Marites sa karoba. Ket? Gastusan manan ni Kathy, di palagadal na. Kanya pa ingay, wen na. Ay. Ad-adaman nga rodan nga umimot yan akta. Ta-adaman paggastusan nan. Ay, huwag nga ron Imbes sa dagi jalanak na ti pagadalan na. Saan ta may ramraman mo dya asawa na gasgastusan ng agiskwela? Soron kon! Manong Greg, nakaawid kan? Oh, agyaman ak Manong. Utang ko ti amin kan ka. No saan aga po ititulong mo? Saan ang makalpas iti panagadal ko? Kahit, anya nga ay, adan trabahom, Paulo. Agap-aplayak pa lang, tatang. Agawaam ti agaplay Tanay, sayang tal daw. Kantap no makabayad kay ti anak may. Ha? Utang mo ti amin iti anak may. No saan agapukin ko na, saan ka anak kaadal? Into nagsweldo ka, itad mo adago si ti anak may ti sweldom. Tapno makatulong kamat nga uray kas kasanaw. Kasyam kumamat ti anak may, Paulo. Sa anak pa'y lamang luka ti di pwesto. Maditirignak, Paulo. Sige. Agina ka pa'y laan, Kati. Kan, uray isarde mong tagla ko. Tadamat ng trabaho. Isupay ti may tulong ko kan ka. Patsyak nga gimbagak matlaang. Agtrabaho ak tumanan. Apay akas la ka na yun na maditirik nam. Bakit? Apay no. Agpadoktor ka langan. Ay, nagtumara ko ni ti agas. Agimbagak matlaang. Iso asaanan ti doktor. Gagangay laang daytoy, Paulo. Agpakuyugakan kan, Chichi. Hintag check up. Ay, jak ngamin kabalan tagmay-may sa arumwar. Ala! Madlaw anak kapsot ka Huwan nga rod. Sikati kayat ka mangkuyog kanyak. Jak kayat ni Paulo tamangan maduktalan na sakit ko. Jak kayat nga agaburido kan agdaan nagti asawak. Ala! Friend! Kasladyak pa yun timbaga ti doktor. Agkakanat mo't kayam tirikrik na Gigi, kayat ko pa'y ti agbiag. Jak pa'y kayat ti matay. Ay na, anta kaasi ti Diyos, Kati. Ikararag tayo amalasatam na kita sakit mo. Tapno agpaot pa'y ti panagbiag mo. Juan Gigi, kasano nagiti anak ko na matay ako. Diyak kaya tapanawan nagiti anak ko. Ipakaam mo mitasawam ti kasasaad mo. Tapnoam mo na. Juan Gigi, kung nakadya ko ni bagangam diyak kabalan tagilima di tasawak. Apay akas na tinaduktalan ti doktor. Nabayag ka din nga da sakit mo iti puso. Diyak mo. Nabayagan na marikriknak daytoy. Kunaklano gagangay la sakit ti barukong. Ngam nakarumat kaya man. Kansan la dayta. Adda kanupay bukol iti barukong ko. Katdakalan. Masapo la maopera. Oh, sige. Agin na naka.
Itad mo niti sa bali ti pwesto mi ili. Tapno makainanaka iti husto. Ipaagas ka, Kathy. Kumusta nga tandyanak talakay? Jak mo. Jak mat makapag na. Nasakit ti sakak. Naopera ka no ti bukol iti barokong na. Kat agki mo ka nun sa. Jak mo Ay, maulawak mo't kami na bumangon. Nagadumag tinasakit ka niya kon. Oray siyak nga rod. Nasakit intiro abagbagi. Nasakit ti barokong ko. Ayan ni Silvia ganak taya. Ay, napanay lugar, tigayem na. Di pala nagawid daya. Kasano nga gawid, katilamlamangan na dagitay nakautangan na. San siguro nga gawid day jay? Tatang! Nanang! Umayak man! Ay, di manugang ta, lakay. Sumbreg ka, Paulo! Saan nakalakday ta? Tatang, nanang, inyagan kayo iti kaninyo. Oh. Ay, agyaman kami, Paulo. Ay na, kumusta ni Kate? Masakit lata, nanang. Linawas ti pa nag-chemotherapy na. Kahit dagiti ubing ay. Napanda nag-eskwela, nanang. Ay, Pangalalaan da ngayon iti allowance da. Ta masakit mo tantinada. Isyak, tatang. Di kayo madanagan. Tadyak tupulos baybay ang dagiti agiina. Tata Paulo, agyaman nagtasimang patkan ni nanang. Apay, anyat na pasama kininanang yo. Sana nga gangangas, tata. Ay, ayaten ka. Kathy. Iswasige. Palubusan kan. Tapno awanan ti marik na masakit. Kat makainanakan. Katong palag ti karikan ka. Jak tupulos baybayan dagiti anak mo. Taimbilang kumatan ita nga anak ko. Nakapsot kami, kininalang iyo. Saan minamaitat ti kasapulan dagiti apo ko mi. Barok. Isyak ti makamu kadagiti agkapsat, tatang. Pagadala kita. Katjak to idabaybayan. Nakasigsigpet ka, manugag. Uray sana nagtaod kan kadagiti apo ko mi. Imbilang mon kaspudpudno nga anak mo. Kat pagyamanan mi da ita. Paulo, kat pakawanan da kami kumahabarok. Gapo iti panang tagtagibasit mi kun ka iti kanlabas. Ado, tinagbasulan mi kun ka. Sorry. Barok. Tatang, saan nyo na panunutan dayta? Ay, si kalaangan tinamnamaan miya makatulong kadagiti apo ko mi. Tanakapsot kami matan. Kan awan mo ti manamnama mi kan ni Silvia nga anak mi tanakabalod mo tan. Gapo kadagiti nagadu nga utang na. Isungagyaman kami kan kabarok. Pagkawanan na kami, kuma. Uwan. Nanang, tatang,
napakawan kayon. Iso alipatan tayo kumanti na palabas. Kat ulitek ngay baga. Jak to baybay anda kita po kuyo. Itad kunto amin na kasapulan da. Kat pagadalag kita, aging ka iti kolehiyo. Di tay tagibasitan ti kabailan ti pada tayo a tao, taamangan no isudan to ti makatulong kada tayo, inton agrigat tayo. Bueno papagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag ti tao.